Ladies and gentlemen, welcome to Balkan Fight. Wow. Prvi takmičar nam dolazi iz Mađarske i predstavlja klub Malaj. Šampion je mnogobrojnih svetskih kupova, kao Golans Hand u Bugarskoj, Senek u Slovačkoj, šampion Judgment Day-a u Mađarskoj i mnogobrojni državni šampion. Očekuje težak meč protiv svog protivnika i nada se pobedi. Visok 175 cm i težak 82 kg. Dame i gospodo, Fabijan Žolt! Fabijan Žolt, 30 godina, visok 1,75 m, 82 kg, dolazi iz mađarskih Seljevina, Arm Wrestling klub Malaj, osvajač golema Hand kupa u Bugarskoj, osvojili Seneka, svetski kup u Slovačkoj, osvajač kupa Mađarske. Zaista odlični rezultati takmičar za Zolta Fabijana. je ponos srpskog obaranja ruku. Legenda Sloba Novaković. Da čujemo. Osnivač i trener kluba Vitez i trener mnogobrojnih šampiona Srbije. Desetostruki šampion države. Osvajač mnogobrojnih svetskih kupova, poput Judgment Day-a, Zagreb Stronga i Swiss Opena. Pobednik super mečeva na Lazarevom Megdanu protiv 6 jako ozbiljnih protivnika. Dame i gospodo, 181 cm visok i 85 kg težak. Naš šampion, Slobodan Novaković! Dame i gospodo, Slobodan Novaković. Slobodan Novaković, 34 godine, visok 1,81 m, težak 86 kg, dolazi iz Čelareva, osnivač i trener kluba Vitez Čelarevo, glavni organizator Balkan Fight događaja, desetostruki šampion Srbije, član reprezentacije Srbije od 2012. godine, osvajač svetskog kupa 2013. medalje sa svetskih kupova 2014. 15. Swiss Open, zaista veliki takmičar, veliki šampion, preko puta njega Zolt Fabijan, takođe osvajač mnogih značajnih turnira. Očekujemo zaista veliki meč, Sloba Novaković protiv Fabijan Zolta, sve spremno za početak. Sudija poslednja podešavanja pred prvu rundu meča i Ići će ovaj meč u sve. vidimo nezadovoljan je Sloba, malo je morao adrenalin da ispuca na ovaj način. Strep meč, vidimo kolika je napetost između njega i Zolt Fabijana. Sudija sada namješta zaštitnu traku. Inače, Fabijan je prognozirao da će on pobediti u ovom meču rezultatom 3:2. Ovaj meč će otići u sred. To govori koliko i on je svestan kako će biti ovo veliki duel koji je upravo počeo. Dame i gospodo, za vas
koji se ne bavite obaranjem ruku, ovde se mnogo dešava trenutno. Stalo je na centru, Slobodan, Imao je velika prvi kontrola napad, na centru. Fabijan, štopovo ga je gotovo. naš Novaković. Slobodan jako. Krenuo je sada I to pobeda bravo! Slobodana Novakovića, 1:0 Sloba Novaković. Novako! 1:0 Srbija. Ovo nije niko očekivao. Kakav Prva početak. ruka ide Slobodanu Novakoviću, neverovatno, dame i gospodo. Novaković je zaustavio napad Fabijana i onda top roll tehnika. 1:0. Vidimo u uglu Slobodana Odličan Novakovića. početak. Jedan od njegovih najuspešnijih studenta, Denis Gruber. Vidimo i po izrazu lica Zolta Fabijana da je vidio da je meč za drugu rundu, jer ovo će biti izgubljen, da je spektakularno. runda izgubljena, ali da vidimo sada, ulazimo u drugu rundu. Balkan Fight 2, Slobodan Novaković protiv Zolt Fabijana. 1:0 vodi Novaković. Biće ovo brzo. I otići Opet će i ovaj ista meč u situacija strep. kao početak, strep meč. Žolti Još pokušao jedan. da zadrži Novaka, ali nije uspeo. Slobodan mnogo jači u strepsu. Vidimo da je pokušao Zolt Fabijan da zadrži hvat, nije uspeo. Strep meč gde pretpostavljamo da prednost ima naš Sloba Novaković. Laka dole, pomeri se, shoulder, rame, pomeri se, good, block, wrist, go! Napad, Slobodan puno side pressa! odlično, još malo sa, Biće bravo, kutko, ali bravo! Slobodan izlazi kao pobednik na 2:0, kraju. Slobodan Novaković došao je do nekih santimetar do jastučeta i onda je vratio nazad i napravio ponovo. Ne, pogledajte, to je taj trenutak, pustio je onda ruku i vratio nazad. 2:0 Slobodan Novaković. I Slobodan neće uspeti da ga to proloje, ali vidimo da Slobodan nije samo to prole. Vidimo da Slobodan može obarati u više stilova i pokazuje to i danas. Fabijan Žolt isto ima više planova, da li ćemo jedan Da uspeti vidimo ili sad ne, kako će vidjet ćemo otvoriti ova u sledećoj treća runda. Videli smo možda dve zadnja pobede runda u za strep danas. meču za našeg Slobu Novakovića. Odličan napad Novakovića, još jedan put pokušava da zaustavi. Jedan faul za Fabijana, su mislio Žolt da je Fabijan. bilo gotovo. Let's go, go on, idemo. Odličan napad, to je to. Pobjeda za Bravo, Slobodana pobjeda Novakovića, Slobodana Novakovića neverovatno. protiv zaista Nije odličnog bilo mnogo prostora za igru. Žolt Fabijana. Da ćemo vidjet ćemo još dve runde. 3 fantastične pobede. Slobodan možda I svoju konačno je motivu malo da radi. sa ovih 3:0 i pobedio Žolt Fabijana, ali Sloba će naravno pružiti priliku Fabijanu za još neki meč, s obzirom da ima pravo na to i on i njegov protivnik, ono što bi rekli, nekog fair playa radi, ali ovde je već sve rešeno. Sloba Novaković je pobedio. Vidjet ćemo samo da li sa 3:0 ili će smanjiti taj rezultat Fabijan. Stalo je na centru. Opet I vidimo, biće strep. izvlači ruku Sloba Novaković, Strep meč. ulazimo u strep meč. Stalo je na centru. Sada Fabijan Slobodan drži. zaustavlja ga Sloba. Cima sada Sloba, namešta.
drugu poziciju. Drži ruka Pokušava Fabijanu, sada, neverovatno. napada Novaković, nešto Slobodan je pokušao nešto Fabijan drugo, drži sada Slobodan pokušava ruka, da to je taj vrati Kings move čuveni. čvrst hvat Ajmo, Novakovića. publika, aplauz! Menja sada poziciju. Kakav gol, Cima kakav fight, Novaković, neverovatno. kakva Dva borba. ratnika Evo ga Slobodan Kuk, Presić, bravo. neverovatna Bravo. završnica za danas. Sloba Novaković, još jedna pobjeda. Kakav je ovo meč bio, jako je bilo sve odlučeno, ali kao da je ovaj meč sve odlučivao, krenuo je žestoko, Fabijan zaustavljao ga je, Sloban u ovom posljednjem napadu, vidjeli smo fantastičnu tehniku Slobe Novakovića, 4-0, još jedan meč će se održati, ima priliku Fabijan da smanji na 4-1 rezultat ili da Sloba izađe kao apsolutni pobjednik ovog meča rezultatom 5-0. Razliku između ovog i prošlih super mečeva da je Zglob otišao 2 levela na gore. Je tako, Slobodan? Stalo je na Ide centru, napad, bez ponovo trepa. sada Pokušaju na ova centru je stalo, da vidimo, takmičara namešta da otvore se jednom drugom Zglob, ali ne Sloba ide. Novaković, slična Da li će se situacija ovoga završiti u puta, kuku opet? da vidimo, Ide Zglob, bez ide trepa. Zglob Fabijanu, ide Zglob Fabijanu, side pressure. Slobodan drži. ide napad sada, veoma je bio blizu Elbow foul za Fabijan, Fabijana. ali očito da mu ispao lakat iz ležišta. Idemo dole. Novak. Još jedan put, opet sada Fabijan je pokušao Drži, prvi, drži ali ruka vidimo Slobodanu. negoduje. Po tome je najpoznatiji. kontrolom Slobodan je strane tako reći Novakovića, unpressable. pokušao Ne može niko da presi Slobodana. top roll, još jedan put i to je to. Pobjeda Odusto Slobodana je žolt Novakovića, Fabijan, neverovatno. sjajno izdanje našeg šampiona Slobodana Novakovića, pobeđen je zaista veliki takmičar iz Mađarske, žolt Fabijan, Slobodan Novaković 5-0 i zaista fantastično njegovo izdanje, s obzirom također da je organizator ovog takmičenja, znamo koliko ima obaveza i oko organizacije, i oko dočeka gostiju, oko svega što mora da prati jedna organizacija i toga je sigurno dodatno umaralo i crpelo, ali pokazuje da je u fantastičnoj formi i odneo je zaista veliku pobjedu i to pred domaćom publikom. Slobodan je rekao uz Božju pomoć da će danas odneti ovu pobjedu kući i to mu je danas uspjelo. Slobodane, hvala Bogu. Bilo je puno ljudi koji su rekli da je Fabijan jako težak po stilu za Slobodana. Slobodan je pokazao da to nije uopšte istina i pokazao je da ima i hook, i presu, i top roll, i da je naš najbolji obarač. Veliki aplauz! Slobodane, šta imate vi da kažete za ovaj meč? Prvo da se zahvalim svima što ste došli da podržite ovaj događaj. Meni to mnogo znači, pogotovo za ljude iz cijele opštine Bačka Palanka, a i iz cijele Srbije. Puno mi je srce danas što ste ovdje. Također da se zahvalim našim gostima iz Češke, iz Mađarske, iz Slovenije i naravno bratske Crne Gore. Za protivnika nemam ništa drugo da kažem nego da je odličan, sve stilove koristi, nije za džabe šampion svoje zemlje i poštovanje veliko, ali eto danas sam dao sve od sebe i to je to. Veliki aplauz za našeg organizatora Slobodana Novakovića.
Slobodan Novaković, kao što je sam rekao, uz Božju pomoć do pobjede protiv opasnog Žolt Fabijana. Još jedan put organizator ovog takmičenja izabrao je zaista teškog protivnika. Naravno je to bio dodatni pritisak da pred svojom publikom i naravno pred televizijskom publikom pobedi jednog, izazove za početak jednog Žolt Fabijana, onda donese ovako zaista veličanstvenu pobjedu 5-0 Slobodan Novaković. Mi imamo još dva meča.